Inibingelele ngiphinde nginamukela nonke abathandi bomculo wamaskandi kule channel ke enilethela indaba zikamaskandi efika ngaso ke isikhathi. Kunensizwa ke lapha ke ebiza ke ngenkomo ke ekuthiwa ke igama layo ke umtebhosha ejwayele ke lapha na ke ukuvela ke ehamba naye ke lapha na ke ungezwe kanti futhi ke yazakhela ke uduma ukuthi ke ingene ke estage ke umcimbi ke wayo ke ukuze ke ithwele ke igqokamelisha lapha ke emahlombe okuyinsizwa ke ende ke impela erishiyele ke igabade ithi ke izodedela ke umsebenzi wayo ke okuwona ke lonyaka njengoba ke abalandeli ke belindele ke abaculi ke abahlukahlukene kodwa ke abanye ke abalandeli bayakhala ke ngempela ke ngalesi senzo ke esenzayo ukuthi ke ifune ke ukukhipha ke inkomo bathi ke abalandeli bomculo wamaskandi bekusengcono ke njengoba ke esayihlikisela ke hayi njengoba ke esefuna ke ingena ke endimeni yezomculo kanti bakhalala nesegcwameni elisha ukuthi ke njengoba ke lasho ke igcwama ukuthi ke inkosi ke yesikebhe ke somaskandi noma be lumphathi wesikebhe somaskandi bathi ke akamise ke yena ke umtebhosha engaze ke eqala inkinga zokuthi ke acule noma ke aqhubeke nokucula aye phambili bathi ke abalandeli bomculo wamaskandi akayeke ngempela ke umtebhosha ke ukucula aqhubeke nakho ke ukuhlekisa nokuvumisa ke ingoma lapha na ke ekadelo ke ecaleni ke lakhe ke ungizwe umculo awuyizwele ke amazibela ke engoma yakhe ikhona bangithatha kancane ngizobagila khona bangithatha kancane